Hanya halam supira somir journalist officialo norni hamjakmani bisingtinyo ang je mansak norno information dai tongo abon bagai nor thanayo je ani channel lo nai subscribe khlaikya abon bagai jotora hambai ang tini je thanayo to saka top 10 je ti pramot hoy BJP ni bisingo BJP chenmani karon abono karibo tai koyekta tongo aborok sarani asuk nangano hnai wan sugya abon bagai saliata ar bisingo to je tiprasa ekot di multi committee hindi ingke abo haike kongma NLF ti EDTF ni chukti abro kaisa pun ria abro betu karon kotor ngi mano ingka kai abro mananin rekhan ke borok kaisa bud mang khamu am haike tongmanita ingke media rok do bahanya khakka chin tiprasa ni bisingo abo hairo kisimisa tongo ingke IPF ti by alliance khangke to BJP tai kaisa seat man khamuno ingke abo hairok bo manliya tini video hungkai abahaya tini video hungkakai DTADC election 2026 BJP chenma bai tam khotingkha tipramotha paima bai tam chakha o kogno sanani bagino tini video o video ni bisingtui ang tabuk puya sanan naimang gakai norokani channel no ta kitcha subscribe khaini bangregradi ani koimung je norni asuk views kabang mani kang nor hambai marwo phima naimani logi tolo kaisa subscribe khari kangke ani joto video upload khaimani nong yagrogo mane subscribe khaijak mane no ang video upload khaike nongor message soine norni bagai nyani suidang nai ge ang bahaino norni bagai je kok thumui sataniwo tebo khaba janai tai informative kaham information roinai norni no update toni mano haita farika tini topic thanglaina Ngay kapani tawta bukuk chong oro BJP ro o TTADC election o chen mari bai belai jo khoti kotor kha bahaya to phano je oroni kisa je local rajini neta oni bagi hingkangke marken khoti kha am hayo botong ta karon bor jodi pai khangke ka to ADC government ni ba ADC administration ni CM ro DM ro MDC ro borok mai khamo kintu abrok ni hoite borok yak ma suka ingkai borni imang to ithangka haita tai kisa tongmano BJP ni bumungno BJP kun jago chenya nei asuk prosar ngai tongmani jago edisio chen thangka ingke Tripura no se bolai sai tongmani mantri bokrok Narendra Modi hindi home minister Amit Shah hindi ingke orosi chen thangka ke bortabo buyaro o Tripura ni bodla makhang mayang sinaita iko Kolkata ni Kunal Surabai hinjak tongkhable Kunal ko Surabai je buku norok sinor belai kopina phaito nor nijini hano sajage rokha khaiga di nei ingke abu kaisa opman mankha tai bo kok sana thai gangke ba je West Bengal of biskang election ngi tongo a election o probab ngi kha je BJP rok ni makhang mayang tongkha lokorong biskang birodhi rok kaham ke kok sana ni sengi tongkha haita ingke te kaisa je BJP rok tipramo thangno norani jabo ko democratically kaisa andolon no phia ba ar bisingo boni je uddesho borok muchung phano onyo kok saimaya je party ni niti o borok no kok sadin thadago abo samani bai a je niti o chinti prasarok mothangjakya abono serai BJP ni borok bo tabuk saimani thangka ingka kathaya IPF ti bai kathaya ke ba tipramo thai kathaya ke Tripura o kono tai upai kerei BJP rok vote paina ni abono serai nukjaka o ADC ni election o BJP rok chairman bisingo jotoni deramung mane boroni experience kha Tripura mothon pa logi matingai IPF tin pa logi matingai IPF tin logi ti khangka tai kaini seat borok man khamu ingkai phaike tabu kok salaina tini barasa video ni bisitino Tripura motha tabu paimani bai tam labo kha ang obono hongkake puya chikon ni simi last e kotor ke sasinai uskango BJP chairman ni fair sapor hongke tang top 10 ni simi 1 jora saka tabu hongke ang puya simi sanai administration no je khaibe samu toman rok no khaiman sinai TTADC gongma lukorok ni bisingo je tabu romnari pending samu smoke house nambaya abo tabu rang rohor ka ke to khaiman nai amno karei je te kaisa tamo smoke house no hai rang chao rang se sop ya rang se rohya rang se odek rohor kaisa smoke house ni 75 lakh ar bisingo 20 lakh khai rok te sokoy ka abo to kam complete ngia abo haita ang je khobor thui man mani abo sao ingkai
abni yagulo angno je saito mangkake u je tabuk election gana bakhago hoda okra rok bagi kaisa community ni bagi nai je community hall tangnani hnai je holong thaikemani abo tabuk tangjak sinai TTADC hapang phaimani bisingtei hoda okra rokno je bhatar na tongmani rok rojak sinai bhata mankhang gake borni society no समाज no develop khlaitani o kaham samung unglai sinai tai joton se kok ungkha je Delhi o message sogika tiprasarok khanchangkha tai tiprasarok ni manthaino rwnani nangsinai abhai kaisa message sogika tai kaisa kha bubagrani borom torkha bubagrani kungchukha bubagrano 12 kotor kaisa jese বিরোধী দল ফানো সাদি মমতা ব্যানার্জি ফানো সাদি তাবো negative BJP ni negative je sana thane rok jaske pana Tripura no kaisa bubagrani bumai sadasinai bubagrani thaniwo BJP rok masen kha ekmatro borni dabi no riya karone abo hai kaisa sana thakire bubagrani bumung torsinai jotono sinibai sinai bubagrani thamchani phan aborno sini sinai tai kaisa jotoni sei kotor ongkha je kwbangma kokrumani प्रतिश्रुति abno supungnani bagui bwskango jodi supuni hakle 2028 o BJP bai alliance gala Tripura motha alada seat basaoinai main king maker ni thangmano khata inge tabuk BC election o nai BC election o bahai Tripura motha paijak ni thangsinai ekdom ADC paikha mane no bwskani ja election 2028 jorti Tripura mothani no unsinai last tai jottoni kotor mannai tamo hingke orose main point oro hingkai bubagra je o spor samani one notice khaimani ukulugo kwbangma uddesho tongo a uddesho chanani bagui swkangui tongkha TTADC election o BJP no machine ma bagui othoba ADC o sarkar phaimani bagui tamni himba Tripura ni simi o bubagra ni khukdui no pulia sengo one notice ni kok one notice no kok khnawi nai contract ke sangma je ngo Meghalaya ni CM lagase phaima sapai kana blai koma ke truk je bortao khaba sinai ge nor saikana saimangkhana salkia sekang je kaisa ngo buagra notice to thangai kaisa party no NPP ingna NPP no je dai dai kaplai ingbumani hingga ke je aro paikha no one notice tau Tripura o paikha one notice ni uddesho hingga ke je notice ni joto demand tongmani o hani bosarokni mannani hingga ke one notice na nangnai a one notice mani bisingtui target hingke norok kaisa example ang norok sanamo sungo norok pusu khana kana 2024 ni Lok Sabha ni election o aro NDA party rok ni bisingo Chandrababu Naidu bai Nitish Kumar ni kok sakana uram sadagi tongo Chandrababu Naidu bai Nitish Kumar jodi kendra sarkar ni angkhor thangka ke BJP change siknai hingkai borno thangsinai rok lai haya kongman news onglai asole tamo Andhra Pradesh ongkha jotoni rajyo kotor tai MP kebang aro total 25 ta seat tongo o rajyo o simin se MP ni seat kintu boaro 16 ta se paio matro I Chandrababu Naidu ta je Andhra Pradesh o 25 ta jaga 16 ta paimase bono NDA ni je BJP rok ekdom kobogoi kobogoi tlangi tuima tongma haita boni je demand bo CM na ke CM rima tongkha bini om haita binang ke rima tongkha abo hai yang ta kaisa Nitish Kumar Biharo JD group u je Chandrababu Naidu ni ke TDP do Telugu Desam Party ge tabuk yang Nitish Kumar hingga ke Biharo JD Janata Dal bobo total 16 ta seat tongmani Biharo ar bisingo 12 ta bo manma paino tabuk Nitish Kumar bai Nitish Chandrababu Naidu bai Nitish Kumar ni 16 bai 12 jokai ke basa 28 ta seat dingo o 28 ta seat borkerni yago tongma baise borogo je NDA rok ba BJP rok ekdom tuima tongkha borno ja musuma sanma rima tongkha tabu bumagrani one notice ni naharmo ungkha o je notice o total 25 ta MP seat tongo o MP seat no jodi one notice ni bisingti thamsa khaiman ka hangke kendra sarkar je king maker ni thangnai o king maker nor semano Lok Sabha o total 543 ta seat tongo aro ni bisingo kaplai ina hingka ke aboni 50% nango hingke total bose 275 hani bole 272 hengna jodi go kaplai ina hingka ke je a kaplai in thani o jodi notice ni 25 ta seat no nijini ya photon mang hangka ke tabu je Chandrababu Naidu Nitish Kumar hai je king maker ngi mannai bubagra
তাই নর্থ ইস্टनि যত स्टेटनि मानथाइनो नाहारि माननाय उमसुक ब्रड माइंड असर कतर टारगेट बायखे सामु खाइ दं अबको बर कतरनि सामु कतरनि सामु नरक जे काइसे काइसे खाइने जे इंगो तिप्रा मथन कपलाय खेमिनि बोआ ग्राखे आरो अ सामु फनाङै नाय इंगे ताबुक जनि भारत सरकार नर्थ इस्टनि 25टा सिट नाहनाके ताम नांसिनाय नर्थ इस्टनि जे प्रब्लेम जतन सल्यूशन तिप्रालेन खेबा तिप्रालेन नासिनि नों सीएम नाना खेबा तिप्रासो सीएम नासिदि आमाके जो तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट नि डिमांड नो फुलफिल खालायखांके नैनि 25टा सीट नादि नै नरेंद्र मोदी फानो फाइतों राहुल गांधी फानो फाइतों मानथाइ मानसिनाय ओ टारगेटो आगुबै दंखा इ टीटीडीसी इलेक्शनो बुबाग्रा पाइमानि बाय इंके पाइखागो भिडियो बारानि बिसिङनो कक सानन खालायमाबा ताइ डिस्कशन खाइमाग्लाखा तो फानो बीजेपी ओ जे और चेनमानि बाय बनि कुनो ओ जे सामानि आबसिमि लस दङ किन्तु बुबाग्रा दिल्लीओ जे कक साबै दंमानि थानसा के मानथाइनो तीनाय आरो कुनो देरामु करिखा आरो पाइबो तिप्रा मथन पायो ताइ बीजेपी बाय तिप्रा मथन एलायंस से दङ बर कुनो प्रधान विरोधिया सीपीआईएम बाय कांग्रेस नो जे और काइसेबन मानलिया आबन बाकी बीजेपी रो खुसिनो जतना हमबाय नरक सब्सक्राइब खाया तापकदि समिल नाइटनि समिल जर्नलिस्ट ऑफिशियल बस के नतेबो वीडियो तो वही फाइल